Rođena je Prijepoljka sa stalnom adresom u Beogradu. Docentkinja na Fakultetu primenjenih umetnosti i član Udruženja likovnih umetnika Srbije. Izlagala je na više od 50 grupnih i samostalnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Jelena Minić-Mrđen umetnica je velikog formata. Njeni kolaži su autentični, oslobođeni stega forme i akademizma, nesputana sinteza gotovo svih poznatih likovnih disciplina. Izdašno se koristi i neslikarskim materijalima, te na svetlo dana iznosi odbačeno i skrajnuto, ostavljajući prostora da u nečijem asocijativnom pogledu stari sat, recimo, postane srce jednog šamana. Odrastala je i sazrevala u Mileševskom okruženju, obgrljena krilom belog anđela i uz oca Milana Minića, slikara, prepustila se snažnom uticaju i talentu. Jeste sigurno, jer sam ja ta prva saznanja umetnosti stekla u njegovom ateljeju. Otac je slikao i radio u prostoru u kom smo živeli. Bio je i pasionirani kolekcionar starina, tako da su ti predmeti bili svuda oko nas. Kretala sam se u tom društvu jer je jedan od osnivača, inicijator osnivanja kolonije Mileševa u Prijepolju. Tako da je godinama kroz koloniju je prolazio veliki broj umetnika. Tako da to sigurno je negde ostavilo traga na moj izbor današnjeg poziva. Otac je non stop radio u stanu u kom smo živeli, tako da je taj kontakt sa platnima, bojama bio svakodnevan. Brat i sestra su otišli nekim drugim putem, ali eto, ja sam se zakačila. Iskreno mislim da nekako ona vas pronađe način viđenja, način gledanja na stvari, okruženja, života. Tako da možda ima malo nekog onog mladalačkog bunta, znate, gde su svi govorili da se od slikarstva ne može živeti, ja sam baš htela da slikam, tako da. I jednostavno to dođe nekim svojim tokom. Upisala sam srednju školu, tada u Podgorici, smer dizajn, mislim da smo bili prva generacija. Posle toga dolazi akademija, 93. diplomiram, magistriram 98. i ostajem u Beogradu da živim i radim i dan danas. Posle završenog fakulteta, iskreno. Jer vi kad izađete sa studija malo ste pogubljeni, nesigurni, mislim, doći do svog rukopisa, nekog svog u stvaralaštvo je jako teško, to je dugotrajan proces i razmišljanja i promišljanja. Tako da mislim baš posle akademije da sam jednostavno, to je bio možda moment kad sam možda i ostala da radim kao neko obdareno lice na akademiji i naredne 3 godine sam radila kao saradnik u nastavi i to me negde tu i fokusiralo i zadržalo. Učim ih da rizikuju. Mislim da je rizik vrlo bitan element talenta. Učim ih da vide, da transponuju viđeno. Učim ih i onim osnovnim likovnim elementima, kompoziciji. A ono što mislim da je najbitnije da i pored onog svog znanja iz umetnosti koje možete da im prenesete, da im unesete i tu stvaralačku energiju. Mislim da je to najbitnije. Kod studenta, naravno, uvek to je jedna mladost, energija, nova viđenja i baš sam srećna što radim taj posao. Nekad se i vratite, nekad i vi koliko oni uče od mene, toliko i ja od njih, verujte. U svom radu koristim i pored boje neke neslikarske materijale, da ih tako nazovem, pesak, lepak, nađene predmete, novinski papir, reciklirani materijal i od svega toga pravim jednu haotičnu kolažnu masu iz koje se
slučajno ili namerno rađaju asocijacije i pokušavam na toj nekoj razini asocijativnog i sve to da zadržim. I budeći asocijacije i kod posmatrača i kod sebe. U toj nekoj kolažnoj masi, u sam taj unutrašnji prostor slike ulaze i neke predstave istorijom već potvrđenih predstava, citata koje ja intervencijom i bojom preobražavam u neke nove znakovne činjenice. Koristim i stare fotografije, dosta naročito ovim nekim zadnjim radovima, s potrebom da negde ih i sačuvam. I ono što moram da naglasim da je sav taj haos ovih simbola, sličica, brojki, kolažnih segmenata spojen u jednu stabilnu likovnu i kompozicionu strukturu bojom. Znači, boja je element koja se pojavljuje da pomiri sav ovaj beskrajni niz. To je kombinovana tehnika u toj nekoj prvoj fazi gde pravim to jedinstveno polje na kojem se dešava ta transformacija bojom. Koristim dosta neslikarskih materijala, naročito lepka s kojim sjedinjujem sve ove elemente u jednu stabilnu strukturu. I u toj, posle sušenja, u toj nekoj drugoj fazi, nastupam sa bojom. Imam neku grubu skicu u glavi, nikad to ne rešavam do kraja, jer ja volim ta iznenađenja, znate, jer volim da me slika vodi, da me iznenadi. Moje slikarstvo ne može nikako biti, kao što vidite, jasno definisana i čista ideja. To je prvo što imam tu neku grubu skicu, a u tim nekim slučajnim sklopovima koje dobijam kolažiranjem, u tim senkama i u tom buđenju nekih asocijacija dolazim možda lakše do nekih rešenja. Moje slikarstvo možete svrstati u, tako da kažem, asocijativno slikarstvo. Pristup moj kolažu je malo drugačiji u širem smislu, ne onako u klasičnom radikalnom kolažiranju, školskom. I mogu slobodno da kažem, svojstveno tehnika meni. Pa i u samom sistemu mišljenja i shvatanja likovnog fenomena. Posebnost je i u tom kontaktu sa simbolima, znate, i mislim da je za svakog umetnika vrlo bitna ta komunikacija sa simbolima, jer tu ste blizu imaginacije i emocije. I razum je jako moćan i ako ga suviše razvijete, gubite imaginaciju, a onda tu umetnosti nema mesta. Prvo, kad priđete jednom delu, bilo koje da je delo umetnosti u pitanju, mislim da treba da ga osetite, a ne razumete. Ako pokušate da razumete ovo, mislim da je put pogrešan. Znate, i ja insistiram više na toj nekoj harmoniji nego na formi. Kad priđete nekom delu, taj osjećaj je uvek subjektivan, znate. I pokušavam da i tim nazivima uspostavim harmoniju dela i slika, a ne da vam objasnim šta ovo delo znači. Jer to je malo, mislim da je pogrešan put. Pre bih voljela da verujete slikama nego nazivima. Ja pokušavam tu da napravim neku harmoniju, ali nekad može delo i da sam naziv da bude i suviše literaran i onda da smanji dejstvo samog dela. Evo, ovde sam u ovim kolažima bila malo izazvana nekim apstraktnim idejama, pa pošto je kolaž sam po sebi tehnika slučajnosti, nekog iznenađenja i tu ste vrlo blizu preteranog, dekorativnog, pa ponekad i banalnog u poruci. Tako da sam ja ovde pokušala stilizacijom i kompozicije same da izopštim tu preteranost. I uvođenjem i ovih materijala, predmeta kojih imam u svom radu, njihovom samom formom, oblikom, hladnoćom, toplinom, kažem neku poruku.
vidite da mogu. Materijal sam po sebi iziskuje veći format. Znate, ovo sve što radi ubacivanje ovih elemenata, recikliranog materijala, predmeta, ovih nađenih ploča. Kad radimo ovako jedan format, ovu sliku nazvanu Snovi, jednostavno to nisam mogla da svedem u nešto manje. Mislim da tu ne treba više ništa ni dodati, iskreno da vam kažem. Sve rečeno. U toj rečenici mislim da umetnost stvarno treba da ide do nekih krajnjih granica. I mislim da umetnost i treba da pronalazi nešto novo. Sad je pitanje gde ide čovečanstvo. Mislim da će umetnost uvek biti odraz na tom putu. Danas u svojoj ovoj eri, evo i ove priče oko veštačkoj inteligenciji, šta reći, mislim o jednoj, po meni, krađi nekog intelektualnog vlasništva, nekom dobrom softveru za plagijat. Zamislite sad sva ta neka stvorena dela gde neki softver treba da obradi bolje od onog što je neko uradio, to je klasičan plagijat. Ne znam sad kako bi se kod mene snašli ovim silnim matičnim pločama ovde, ali... Zato što mislim da svako objašnjenje svojih dela osiromašuje stvari. Moje platna su toliko raspričana da sad bi ja trebala u nekih ovih 15 minuta da vam objasnim sav svoj unutrašnji poriv i ja mislim da je to za jednog umetnika jako teško. Mislim, umetnost bez reči treba da prevedete u neki svet jezika, to je jako teško. I to da spojite misli i jezik kroz sliku. To je neki moj stav. Ja mislim da umetnik i ne treba mnogo da objašnjava svoje delo. I ono što sam na početku rekla, kad stanete ispred slike, da sami osetite, a moja umetnost je toliko puna, moje slike u stvari, puna informacija, detalja, asocijacija, i na tom razini asocijativnog i pokušavam da zadržim da bi vi i kao posmatrač mogli da ispričate svoju priču ispred moje slike. Kao član Saveta galerije RTS-a imam jedan vrlo zanimljiv i inspirativan zadatak da radimo jedan program koji nije koncepcijski sličan, već je potpuno, što se tiče, žanrovski različit. I radeći dosta koncepcijski sličnih stvari, u ovom smislu ovo što se dešava u galeriji RTS-a je jedna vrsta osveženja u odnosu na određene ideološke norme kada su u pitanju različite galerije, savjeti i tako dalje. Tako da u ovom programu smo uvrstili i izložbu Jelene Minić, koja je, po mom mišljenju, jedan autentični stvaraoc na našoj likovnoj sceni. Prateći njen rad 30 godina je istrajavanje na poetici kolaža, esemblaža, na poetici novog realizma, neodadaizma, što je jako retko na našim prostorima. Ekološke katastrofe su prenosne diljem planete, pa evo imamo i mi uvek poslednjih možda mereno 7-8 godina u junu ili ne samo miris lipa koji je vrućina odnela, već imamo i jednu posebnu aromu ovih ogromne vlage. Ja sam baš pitao profesorku Jelenu Minić-Mrđan kako će i na koji način ova vlaga koja se unela posljednjih nekoliko dana možda delovati na ove zaista vrlo fiksirane
primere, naravno i na ovim masivnim ramovima, jer vi imate ovde sad jedan sudar između manjih i većih formata jednog čitavog, pa evo, kao što je rekao moj kolega profesor Vladislav Šćepanović, više sigurno od 3 decenije sklonosti, odnosno razrade i jednog izuzetnog posvećenja i unosa u sve ono što je ostatak materijalne kulture okolo nas ili slika, bilo da su one medijske, bilo da su one materijalno, fizički nađene. Kada pogledate ove radove, a vezani su za poetiku koja nije tako česta, vidite mnoštvo informacija koje se nameću kao jedna vrsta uspomene na život koji je reprodukovan, na život koji je vezan za masovne medije, na slike koje nestaju. Dakle, slike koje nestaju prave jednu priču koja nam mnogo toga govori o našem vremenu, dakle o informaciji. A način na koji ona to radi je specifičan, tako da, kao što kažem, u odnosu na one glavne neke umjetnike neorealizma, kao što je Armans, Poeri, kao što je Klein i tako dalje, upravo ta njena poetika je nešto što na ovim prostorima daje jedan specifičnu nit koju ja, eto, kao neko ko dosta poznaje ove prostore, nisam ranije video. Shodno tome, još jednom ću pozdraviti Jelenu što je napravila ovu izložbu, što je istrajala na ovoj poetici koja je jako autentična na ovim prostorima i što mislim da ako nastavi u narednom periodu da će još mnogo toga dati na polju upravo kolaža, apropriacije i esemblaža, što, još jednom ponavljam, nije tako često na ovim prostorima. Kao autor teksta i ovog naslova koji je Jelena prihvatila, Senke predmetnosti, možda možemo i da se predamo jednoj vrsti meditativnog odnosa svakog od nas ponaosob i pred ovim najvećim delom, zato smo i nekako rešili da ono, ne samo što je teško bilo postavivo u ambijent galerije RTS-a, već je iziskivalo da ta jedna poliptih, ogromna, gotovo oltarska, kao scenična, portalna slika za ulazak u nešto što je možda iz daljine neprepoznatljivo, zato i držim ovu distancu, ja neću još dugo ovde stajati, ali hoću da vam kažem da ove merdevine, ove aluminijumske merdevine koje su ovde pale, nisu deo Jelenine postavke, već našeg zajedničkog rešenja da je možda u simboličnom smislu zaista potrebno jednim posebnim merdevinama svako od nas postaviti prema nečemu što je deo naših skrivenih možda istina, prepoznavanja ili slutnje. Poliptih snovi u okrilju dimenzija 320 puta 320 cm je kvadratna vratnica iz sabranih zona, pomalo nalikujući na džinovsko pčelinje saće, tu stanicu bioenergetskog pohranjivanja. Uspomene i jesu taj izbledeli i u akrilnim bojama dijaloški pravac sudbine, jer snovi koje ne možemo da upamtimo u celosti, pa i u izbledelim deonicama nesigurnih prisjećanja, su i kolažna građevina. Košnica ili rezervoar tog nekadašnjeg zgaslog prenosa je i metaforično skladište polena koji je skriven, pohranjen u preobražaj u malenim otvorima. Podsjeća i na zapljuskujuće brze vodene tokove kao iz podsvesti Maxa Ernsta, pojavljujući se u složenim međuodnosima, u elegantnoj sivoj materiji slikanih povezanosti na platnu uvedene papirne materije. Nije bez osnove dozvati neurodinamički mehanizam prikupljenih ćelija dodirnutih prenosa, gde mehanika biomaterije i curenja, opisani doživljaji, aluzije, fotografske slučajnosti, citati ostataka muzejske uspomene dospevaju u džinovski, euklidovski izmeren prostor, otvarajući se kao iskustvo čudesnih otkrivanja. I zaista kao možda neko pčelinje osaće, da kažem, ispada kao da govorimo samo o jednom delu, ali ovde ih ima mnogo, tu su i ptice i naravno jedan, evo, može da se kaže naslov nečega što bi terminološki moglo da se nazove kolažna slika. Jer kolaž, svi mi znamo, pa evo i od malena, i mala deca, to su laki materijali. Ovo su slike zaista fizičke, specifične težine. One su teške i one odaju jedan
zaista neverovatan odnos, zaigran umetnički i slikarski odnos i prema tradiciji samog slikanja i povezivanja i prema jednoj zaista viševekovnoj igri sa onim šta podsvest može da pruži. Svojstvo opsežne razloženosti i istovremene uvezanosti je motiv integralnog kola u umetnosti Jelene Minić-Mrđen. Iskidani ostatak matične ploče dotrajalih personalnih računara te objedinjujuća informatička matrijarhatska održivost podataka, svedenih i prekinutih povezanosti, je uvedeni indeks što je nekada pružao pouzdanost svoje prenosne, pedagoške i iznad svega logične uloge. Ovakva slikovitost odbačenih, nađenih predmeta informatičke ere, isto kao i zgasli ekrani, datira još iz postepenog prihvatanja svetske promene od praepohe početka 90. godina, kada se i geopolitička, ekonomska, naučna, klimatska pozornica raslojavanja zahuktava do vrtložne frikcije. Tako da su senke predmetnosti, kao što je i profesor ovako najavio uz ove pokrete umetnosti koja je ideja napretka vodila i naravno razgrađivala naravno i naše iskustva, ali i kolektivne nevolje, zapravo nešto što ovu izložbu možda može da nazove jednim, može da recimo ukrasi jednim podnaslovom da su ovo dela posebnih vrsta slikanja. I ovo jesu utkani i biološki, ako kada se primaknete snovima Jelene Minić ovde, vidjet ćete i sami ne samo ptičije pero kao organsku materiju, tu su i naravno light motivi koje ona koristi u mnogim od ovih naslovljenih kolažnih slika okolo, a to su matične ploče kompjutera, integralna kola i jedan rasuti svet informacija koji je kao u figurativnom smislu, rasponu zapravo učinio da mi zaista baštinimo ne samo evropsku civilizaciju, tehnologiju i pravce koji su nam negde uzeli i snagu i zdravlje ponekad, već i činjenicu da postinformatička društva, makoliko najavljivana od ranije, odavno ovde nekako struje u ovoj zaista uzbudljivoj poetskoj slici. Navešću naslove pojedinih dela ovde, pored snova, tu su Mimezis, pa Epifanija, tu je i Vremeplov, imate i sliku Porodica, Bol i naravno Molitva. Vrlo mnogo strukturnih slojeva ova dela progovaraju i nude. Ona su zahvalna i ona umeju da uzvrate, ali naravno važno je da uzmemo vazduha i da imamo dovoljno pažnje da im priđemo. Vama da se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da me podržite. Vremenski uslovi, vidim, nisu vas omeli. Uživajte u izložbi. Hvala.